Lo ingare ni Imurok Adekis na ko Katakwi General Hospital, Simon Peter Odeng, ngesi lare ki aitinga kin kedi Imurok lu itelemete Adeka kikapun, kanu adumun amukiana ebuchokina. Kwape operation nuka Adekis, ebala Odeng ebeti kesi arochun Imurok ka aitwobon kesi tomaso mkech, nepeta illa pika nyape bon be ejaje nanut. Arai ijau jo kapa emurona rana sit. Ijau na Adeka Isirigin, anwe service, anwe ganga kini nyesi. Also the takira dolo kini so, but you don't enjoy disciplinary committee la Adekis. You can be interdicted for 6 months and you have to refund the money. Provided it does image kiso bon be right in a bid, it go to Isirigin and service ali konai. Ali iganga kitoji tweeting nara jengi tweet ara eganga ni tweet swami chibo so di jawni Isirigin. Anga ngali tweeting to ni jawni Isirigin so tesa jenu. Eje facing a disciplinary committee la Adekis. Apollo Cholong LOC 5 ko district alo Katakwi Geoffrey Omolo ngesi gangit Dr. Odeng ko balebe edumene ngesi da reportana nwi kamana rakeda chamsana Adekis neda ekapakina ngesi asomana nepepe keda apodorsho nuka Adekis kanu ITG chamsana. Alo mengo ya pesi adope ni ngos na bunga do Adekis ngese complaints we tonga we ineras bonebe jayo ke Isirigin. Adokta eta diopet abuya nge soma elope asode ngai tup na da bui delele ba jemuro no buo ko toy lukum na kwa taksakan ano ai jenge isabati diopet. So esiboy kitore gi meeting redo to siuni to ni apoto esumuno to actually dope muron apoto so bere ta pala sida ko tupitete au akirong no pote soma uno so bobo pote soma ta meetings lu arai open lu oponi nerera kirongun so tana ni kesaje na nuto so ineron kopana elos kwa na down bale karu etiope ajonde somo toraki mama adu mutore reporti la ito die bonebe Ijaete Imurok kapun ajene ngobe ja sidio pidiope ne duklito neta ipudngon konyi dio bore bakoto ngoda tekera misikin Ijaete bone pero Imurok ai sishaw na tionis na Ijaete ario konyo mame kea Adekis sawa ngole pedori ai ngare na mukyani ni ru anapuni soma Imurok arai ai ngitu ndio bonebe kiale ko sirni mwasinde arai mai jukar jo clinic koto bonda misiki nebe mama kelu jukne na puga ni ria mara kede pudi ko pale je kwati tunga keuno ya doctor no population ko nyache pa kelu jukyo pa ikusa doctor ya na kolo ir corona right unidis Adeka kiche Kadekis kangin keseli prosa pugan aya oneke nwedol tos narai epuaro sadekak ido atichepak ebune aitanang amdicho na piai orenga pugani ngara kisho aya oneke Katakwi apolori kopani e corruption Katakwi na ikidio kotorekie jasa Adeka ka e kotosi Imurok da ikapunu anwe ajana aja ununu kie konyi woro isa pugani ngara kisho obuku kie Katakwi awanyo titungi chiano Katakwi ama pugani do kie to mapat dogo bo kwana rosetonga dogo bane ndabo bo itepa kelimoni muron bolo tagwele kia kinga tipa ko kliniki kie yukanjo konyi apugano ngole tunga lo Katakwi juke kia to mapat ko yu tunga lo Katakwi de tunga lo Katakwi ro ngoi ibore na nyego Ijaete kisina kadeke kada lo ikie atoma Adekis ticha mesa na kido Imurok jaunete kungene ni kapuno anwa gwele kio kenga anwa dum na mukya nare mame kia atoma Adekis ani Kanuka TV East Rebecca Mungin Katakwi.